جوانê bi navê Dilxwaz Silêman 3 salan berê dest bi projeya xwe ya şitilgeha Dimalê de kiriya. Dilxwaz di hewşa mala xwe ya biçûk de bi yek şitilê dest pê kir û niha di vî warî de bûye pispor. Dilxwaz Silêman ciwaneke ji gundê Abrê yê girêdayî bajarokê Çilagê ye. Bi hevalên xwe yên hezkerên Gulan bandor bûye. Lewma hewşa xwe ya li gund veguhastiye şitilgehekê. Di hewşa Dilxwaz de zêdetirî 105 cûreyên Gulan peyda dibin. Dilxwaz Silêman ji Rojava TV re behsa projeya xwe ya şitilgeha Gulan dike û dibêje ku rêjeya firotin û nirxên Gulan baştir bûye. بري إيصال باشتر بو براسي إيصال قالت تشتي خوش كاتن قالت تشتكت منطقة دا تشتي حتى هي أجنبي دهاتن جبر قريبة بون بري أختي بري رجيب بكوي زحمتي هبون سعرات دستان أو حاجزة هبون جيب برج دستان أو برج تاف نسر حقي واقولا جرانتر دبون إيصال أو حاجزنا ما ريفا بون بهنكي باشتر تنجوي رخي أرزانتر جيبونا وتشتي هري خوشك جيتين. Dilxwaz destpêkê tenê birêya rûpela xwe ya medyaya civakî gul difrotin. Lê bi demê re dema ku daxwazeke zêde li ser Gulan çêbû, karê xwe derbasî bajêr kir. جبو كرين فروتنا فاقولا جاري مسر انترنت فروتن صفحة كم مسر انترنت هي من فروتن تنتي طلبات كم جوار دشاندن بشكل زحمتي وحتى دقها وايدا إذا خلكي از ناس كرم سر فيسبوك از ناس كرم من كل شيء كرن دعوة كرن وزور ما باجار جاري وجا سارة خد بم از باجار دينم قرك لقي مداني باش بفروتنا و سعري واجي باش من قوري خلكي دوتم يعني. Dilxwaz Silêman di dawiyê de anî ziman ku ew hewl dide şitilgeha xwe mezintir bike. Her wiha daxwaz dike ku her mirovek di hewşa mala xwe de çandiniyê bike û xwedî li xwezaya xwe derkeve.